Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay iba sa ti Proverbio Kapitulo 12, versikulo 27. Saan amagunod ti sado ti tarigagay na, ngam kinabak nang ti magunod ti nagagat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Lakaya ko, anak ko. Isu nga itad kun kada kayaw, tibi ngayaw. Kat makamu kayo namang trabaho. Agpatakdar kayo iti buko jiwa balay. Tapno adan to pagyanan ti agpaling nga asawa, kan anak yaw. Ay kat nagsayatan nga itatang, no itid yun kada kami titawid mi. Wan, ngam salimat matanyo ko matitawid jaw. Saan yung nga ilakaw? Kan saan yung nga aramatan iti awan kaskas ka na abanag. No di kat mang panunot kayo iti pamuspusan. Tapno saan ang masaya ang ti ipatawid ko kada kayaw. Uwan tatang, ipanamnamak kada kayo, asalimot matak ti ipatawid yo. Agtrabaho ak iti husto, iti kasta, sa anak ngagbisin, katjak ilako ti ipatawid yo. Alang arudan natatang, ibagayon kada kami, no sa dino abanda ti kukwa ti tunggal may sa kada kami. Magagara na kun. Itatanaalatan dagiti tawid ta, anyang iti planom, Manong Juan. Jak pa yan mo, no anya ti pangusarak kadag iti tawid ko. Sika ngay. Katrugyan tan ti agpatakder iti balay ta, Manong. Sige nga rod. Iso ti umuna nga aramidan ta. Apay, adda planom aya ang mga asawa? Katuna, Manong. Kayat ko amang bukol iti bukod ko a pamilya. Kayat ko nga ipakita kan ni Camila, akabaalak ti agpamilya. Babaan iti panaggagat. Barang sungbatan nakon. Sika ngay, Manong. Adda ka di plano mat nga agpamilya. Awan. Jak kaya ti mga ala iti pakpakanak. Imbis ato'y bagik laing ti problema, mga lakit din iti sabali pa ya pag problema. May mayat mo't lang. No adda ka takunay-nay mo, Manong. Adda mang tulong kan ka. Narigat ti agbyag nga agmaymaysa. Kasano ama sigurado at tulungan nakto ti agbaling nga asawa? Ang mga no problema lang ti ipaay na kanyak. Pilyum at tinasingpat nga asawa, Manong. Amom nga rod, ang mga no nasingpat ita. Ngam inton nagasawa kami, apain nakmaten. Saan nakamot nga tanga apaan ti asawam? No awan madi nga aramid mo, Manong. Kaano na nga sumbatan, Camila? Amom ka di. Interdon ni tatang titawid mi. Isu anak ka ipatakder akong itibukod ko abalay. At danton pagyanan ta. Nukas pangarigan ta kayat nak. Paunampay mat ni Manong mo ang makiasawa Carlos. Saan ka numatan ang mga asawa? Anya? Taapay mat. Diyak man ang mo. Camila, kasano nga'y tidamdamagakan ka? Awan ka di panagayat mo kanyak? Sige. Maamwam to ti sungbat ko, intun sumarunong agsubli ka. Anya nga ta ti panguddan ni Camila? Sumbatan nak nga ta? Wano bastadan nak? Carlos! Ni Manong Juan. Dumanong ka, Manong! Ang mga no kayat mo ti sumurot kanyak, adda pa pananta. Sa dino, Manong? Iti ayan tinalaing amamalan. Ado kanon tinapaladan na, kat timay so amin nga impalad na. Sige man nga, Manong. Barang makita na kadagiti dakulap ko. Nusumbatan na ko ni Camila. Ala, agrubuat kang roden, tamapantan. Umasidagan ti sumaruno. Si kanti umuna nga din ko, sakti sumaruno. Sige nga, Manong. Anya tinagan mo. Carlos, Madam. Hitaag man dagiti dakulap mo. Ato'y Madam. Ay sos, Barok. Kas makita kadagiti dakulap mo. Lakamom to tinakaro a panagrigan.
agbisin kan agrigat to ti pamilyam. Kasta ka di, madam. Anya pa iti sabali ang makita yung kadagiti dakulap ko. Awanan baro. Tila ang nakaro apan agrigat mo ti makita kadagiti dakulak mo. Sige, mabalin mo ti agawid. Umasidagan ti sumaruno. Sakti sumaro no, madam. Anya tinagan mo. Juan, madam. Kita agman ti dakulak mo. Ato'y madam. Kas makita kadagiti dakulak mo. Adda sumangbay a pagswertsam. Ha? Bumaknang kanto iti kastaunay. Wow. Kat awan to ti pagproblemaam. Gaputa addan to aminan kan ka akasapulam. Ay na, nagsaya atin dahi taapalad jo kanyak, madam. Agyaman akunay. Anyang itimbagakin ka ni Madam Guryang. Madanagan manong. Dumteng to kano ti panagrigat ko. Agrigat to kano iti kastaunay ti pamilyak. Anya? Sus, delikado kang haro dading ko. Sabali mat kanyak. Tabumak nangak to kano. Awan to kanon ti sapulek, taaddan to aminan kanyak. Imbagpay kan ka, manong. Takasta ti kunana. Jak to kayat ti agrigat, manong. Anyang nga ti plano mita. Agsubliak manan iti ayan ni Camila. Amwag, noan niya ti sungbat na. Kat no sungbatan nak. Ikasarkon. Kat ipamaysak ti agtrabaho kan agurnong. Iti kasta. Addan to usaran mi, no dumtang tinakaro pa nagrigat mi. Kat siya met, urayak ti ibagbaga ti mamalad nga ibabaknang ko. Addaak manan Camila. Excited ako na makangag iti sungbat mo. Nakapagdesisyon akon. Sungbatan kan, Carlos. Ay, agyaman na Camila. Pinaragsak nak iti dayta nga imbagama. Saan ka madanagan? Agbalinak anasing pat, ken nagagat nga asawa. Tapno saan tong agrigat ti bangunan ta pamilya. Maragsaka na kiti kasta ka panunutam, Carlos. Uray siyak mat. Agbalinak anasingpot nga asawa. Kat tulungan ka iti amin a pagrigatam. Asikaswan ka, kan pagserbyan ka. Ay naading ko, naggagat ka launay. Agbagbagyo nga madda ka dito'y talon mo nga agar-arado. Agawid ka pa iti balayaw. Palabsam pa'y mat ati bagyo. Mga ano niya ti mapasamak kan ka dito'y. Manong, saan mo't amabalin nga agid idda aklatan ije balay? Diyak kayat nga agrigat ti pamilya. Una, ngam amangan mo agsakit ka iti dayta nga raramidam. Manong, awan pa'y mo't ti madi amarikriknak. Kan may sa, ay aywanan nak ti asawa. Saan nakabaybayan? Dayawon ka iti kinagagat mo ading ko. Ay ngam saan mo asubraan. Dayta lang ti maibagak. Adto'y tituan ni halakay. Kan adto'y matipagsukatam. Agyaman bagat. Hinton makadigos ka, mabalintumot tanja ilutlutok amasida. Mangan tanton, agsabaw ka, iti kasta, mapulutan ti rusok mo. Kaasi ka mat anak tudtuduan. Imbaglakit din. Tanaka asawa ak itinadong mo. Ay na, maaramid mo pa lang ti magbola. Ala, mapan ka kitagdigusan, tadi ka maupran. No kasanaw ti kinagagat jay adem. Isumat ti kinasadot mo. Di ka pa'y makita nga agtrabaho. Day tala nakaida iti indayong ti araramidam. Sandak ka di apakadanagan tatang. Taddan to sumangpet a pagbaknangak. Addan to aminen akayat ko. Ket awan ton ti sapulek pay. Iso asaanin anasken ngagtrabaho akpay. Anya, ay na anak ko. Nangipanami ti utak mo. Kasanaw amadaan ka iti iso amin. Kat ultimo asawa, kat awan. Ay, agkunay kakit din. Agbalaw kan.
Kita man jay adem. Adantun putot na. Hangam si Kangay. Sanda ka di apakadanagan, tatang. Siyak ti makam mo. Sanda ka bibiyangan, tamok ter aramida. Dakulan ti dyan mo, Camila. Dandanin ti panagpasngay mo. Wen nga rod. Babae nga ta, wano lalaki. Lalaki man wano babae. Ayos lat ta kanyak. Tinapatag. May anak mo anormal. Sa bagay mo't kit di saan ka pala ko maarumrumwar itaabulan? Amangan nga minukilat nga ganakak. Wen, dahi ta talaga ti aramidag. Bantayan ka. Narigatan. Amangan nubiglaki di nga ganak ka. Uray pa'y nga ta makatawan asaan ka nga agtrabaho, saan ta nga agbisin. Adon ti urnong ta. Nagagat ka ngamin. Saan ka nga agsarsardang nga agtrabaho. May sabulan lang nga aginanaak. Into naganak kan. Kan nakatanggad kan. Agtrabaho ak tumanan. Apay aya sobra ti kinagagat mo. Kaslamot may sa adosen ang tiputot mo. Gaputadyak kayat nga agrigat tayo. Abay ngay. May ibus ang tinaglakwak iti daduma at awid ko. Ngamawan mo't langan ti sumangpat a pagbaknangak. Nagbayag mo't ti isasangpat ti pagbaknangak. Akas ko na day diya mamalad. Ay. Makaturturog ak paigit din Iturog ko pa lang dito'y indayon, dito'y sirok ti bayabas. Barang inton makaringak. At danton tay pagbaknangak. Nasakitan to'y tiyan ko. Aga na kaksamuntan, Carlos. Sige, ipan kan iji ospital. Naisaganaan tamat ti panagpasngay mo. Isungawan problema. Mapan ka nga rudan mangayab iti pagluganan ta. Sige, bagat. Ay na, nagpintas ti apo ko, Carlos. Un nga rod tatang. Kumusta kan bagat? Okay ak lang, Carlos. Maragsa ka na ka makakita iti anak ta. Naglungpo nga ubihing. Agyaman ta iti Diyos. Ta nakapagpasngay ka nga awan dakas a napasamak kada kayo kan ni baby. Kahit, kaano kayo ngay arumwar dito'y ospital? No nasalon at laki din ni baby, tatang. Amang no talo-al daw milang dito ospital. Bakit? Itata nakatanggad kan. Agtrabaho ak manan. Dakkel tinagastos ta iti panagpasngay mo. Masapol ang masukatan ti gastos ta. Si kalata basta saan ka unay nga agbambanog, tanarigatan, amangan no agsakit ka. Wen, kan uray si kamot Di ka unay agbambanog dito'y balay. No addasan mo akabaalan at trabaho dito'y balay. Bayan pa'y laeng. Saan mo nga ipilit ag trabaho? Wen, lakay. Apay aya, asaan mo akayat aparwaran ni Yumi? Sigin tatang, kayat ko tiyagay ayam. Anak, amangan nuan niya ti mapasamak kan kaditarwar. Dito'y kalatan unag ti balay. Saan ang naragsak ti ubing ama ay kulkulong latan iti unag ti balay? Bayam arumwar, mapan matagay ayam Basta saan lakit di nga umadadayo. Sige, palubusan ka arumwar, anak. Basta di ta kalaang arubayan. Saan ka nga umadayo? Wen, tatang. Dituyak la ang arubayan ni nga kay ayam. Tapno saan nga agungot ni tatang? Ha? Nagluluom abayabas. Nagdadakkel dapay. Mapanak di ta arubayan ni Uncle Juan.
Mapanag dumawat iti bunga dagiti bayabas nga. Saan namatla ang aburburasan? Saan mat siguro nga agungat ni tata? Ta saan mat nga adayo ti inmaya? Dagta. Ay, tinasayaat. Ipakadakan ni Uncle Juan at dumawatak iti bayabas. Uncle Juan! Umayak man! Mabalin ka diti dumawat iti bayabas yo. Uncle Juan! Kanakan. Tulungan na. Masakitak. Sana ka makabangon. Masakit ka no? Umunagak man dita balay na. Uncle! Naimbag tayo may ka. Manungal daw ang masakitak. Mabisinak pa'y. Sanak mo't ang makaluto iti kanak. Ibagam kinitatang mo. Tayo panak ko may di hospital. Mabit lang, Uncle. Mapan ko ayaban ni tatang. Kat mga laki ti ka ninyo. Agyamanak, kaanakan. Tatang, tulungan niyo ko man ni Uncle Juan. Masakit ngamin. Sana makabangon. Ipanyo ka no iti hospital. Anya, isumat lagayam amanon nga aldaw ajak nakita. Ajak mo't impagarop ang masakit gayam. Tatang, mga lakpay iti kanan na. Ngamin, mabisin ka no ta sana nang nangan. Ay, mabit lang nga rod Siya kung timanggaw iti kanan na. Sige man nga rod, bagat. Saan ka magpaiso jimbaga ti mamalad ading ko? Ti kinapudno na. Ti kinagagat ti mangpabaknang kan ka. Saan mo amagunod dagiti tarigagay mo? Nusadot ka mat ngagtrabaho. Mamati akmat iti dayta manong. Kita anak. Diyak kaya't adumtang tutik mimbaga ti mamalad. Apa nagrigat ko. Isu asa anak kasi mardang nga nagtrabaho. Isu amayat ti kasasahad ti biyagyo itahading ko. Permi ti hapal ko kan ka. Ngamin, saan ka ngagmaymaysa? Ada asawam, kan ada anak mo. Siya ngay. Gapoy ti kinasadot ko. Diyak kahit ti mga asawa. Anya nga ita. Awan mang tulong kanyak nga asawak. Ita ta masakitak. Tinagagat saan nga agbisin. Ngarod, ituloy tayo ti aggagat ta para iti nasayaat a masakbayan tayo. Papagayam, titan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno Candia. Na inbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 13, versikulo 24. No di mo dosaan ti anak mo, di mo ay ayatan. No ay ayatam, disiplinaam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Candia. Mama, papaayaban da kayo manan iti pagadalan. At damanan saan anasayahat nga inaramid ni Insong. Tangiwat mo, di mo unay pigsaan ta mga numangag na kanipapam. Apay ngamin, nga ilimod yumanan kan ni Papa, Mama. Iso asan ang madisiplinaan ni Inso? Ta isaksakit yun. Tangiwat mo kunak. No di ka pala sumardang dita, masipat ko day tangiwat mo. Sakto lang tanti makisao iti kabsat mo. Maawatam. Makaamo kayo manlangan, Mama.
Basta imbaga ti teacher ni Inso kanyak. Amapan kayo makisaw ija pagadalan inton bigat. Apay, anya kaming tinaramid ni Enzo. Adda dinanog na. Saan mat nga taadanugan ni Enzo no awan basol na? Saan nyo pa'y lang amo na anya ti hustaan na pasamak, mama? Ang isakit yun adagos ni Inso. Natural! Anak ko kat nga ron. Amo yung matanti kinabarumbado na. Apay nga min asaan nyo nga ungtan, wenno bautan. Tapno mabutang nga agaramid iti kalukwan. Anya manan ayat inaramid mo di pagadalan nyo. Apay paaya bandak manan. Naglastugmat ngamin di akadalak, mama. Dinanog ko na. Apay, anya ayat ibasol na. Ilawlawag mo man. Nagtugawak ngamin iti pagtugawan na. Takasasaok ti gayim ko. Papanawon na kid din. Di nala mauray pumanawak. Kat, dinanog mon. Una, Ay, anya kalakit din aya anak ko. Numaamuan manan ni papamday toy, sigurado nga agungat manan. adda kayo mat, mama. Da kayo nati o may makisaway di pagadalan. Ay, talaga siya. Ngam agbaliw kamot ko man anak ko. Saan mo apapaungatan ti maestram? Kan saan ka adumandanog iti kaeskwelaam? Depende mama. Nuad damang loko kanyak. Apay kid din nga ajak danugan. Sa dino tinagapwam? Adala ang kinasaw ka tao. Asino? Apay aya nagado sa ludsod mo. Awan manan panggap mo amang ibaga kanyak iti inaramid tinalaing nga anak mo. Kasano ana amuam? Saan nanasken amamwam no asino tinakaamwak? Nasulbaran ti problema. Nakasaukon ti maestra ni Enzo. Gandagi tinagan na ti dinanog ti anak ta. Kayat ko ang makasarita ni Enzo enton sumangpet. Pangaasim kasaom iti nasayaat. Saan mo akabkabilan di anak ta? Kasano nga agnakam? No kanayon mumot nga isakit? Ipatpatag ko di buridat ta. Iso ano mabalin, diyak kayat akabilam. Sigurado ka pa nang ipatag ti aramidam iti anak ta? Agpakpakaasi ak Ruben. Saan mo kumaakabkabilan ti anak ta? Kasdusam iti inaramid mo akalukwan. Sika timang sibog kadag iti amin amasetas dita paraangan. Total, awan klasiw ita ta Sabado. Anya nga iti serbi ti katulong. No siyak pay laang ti agsibog. Dayta ti dusam iti inaramid mo. Iso ano saan mo akayat ti agsibog? Saan kanton nga aramid iti linuloko? Anya matan papa. Padasan ti san amang tungpal iti bilin ko. Tanakarkaro ti dusam no saan kang agtungpal. Tungpalakon. Mapara ko nagsibog. Makapasuro na talaga ni papa. Apay nga taasaan nakakay-kayat. Hindi to tanong ni mama. Kay-kayat nakmat. Sapay nagadudag iti sibugak. Makapasuro na talaga. Ha? Sumungad ni Lolo. Amo kung ti aramidek. Kantay di saan ko nakita. Isuman kit di ti positsitak iti danom. Aglingadak. Katino na silugan. Bigla ka positsitan. Aglingadak. Andaytan. Positsita kun. Nabasa ako na. Saan mo ngay paturong kanyak ti danom? Ha? Ay, talagang awan sursurom nga ubing. Pati siya kalulom kat paglulukwam. Awan respetom. Ay, saan kayo ang napansin, Lolo? Pasensya kayo na. Anya saan? Amo ka nakita nak. Di ka naglibak. Inggagaram tinangbasa kanyak. Saan ko naklangarudan? Oh, anya ti mapaspasamak dito eh. Day taman anak mo. Talagang awan sursuro na. Sakit dahin ti binasana. Imbagak matan. Diyak nakita ti isusungan yaw. Ay, agtal na ka. Amo ka nakita na. Inggagaram tinangbasa kanyak. Sana sakti pagbalinam nga ulbod. Talaga nagrigat ka ama disiplinaanan niya. Huh? Ket kasdusam, makabulan asika ti agsibog kadagiti masetas. Anya? Kung nagmatasan ko nga ingagara. Awanan ti adu pay asao. Ala, ituloy mo ti agsibog. Papa, dumanon kayo.
Agsukat kayo. Tamangan no, agsakit kayo, itipan nakabasayo. Ay, Pasensyaan nyo lang kumanti apo ko yon. Talaga ang narigat ang madisiplinaan. apay akas ti ugali ti anak mo, Ruben. Madlaw nga dapilpilyo na. Sino ay ati imalaan day tanga ubeng? Ay, jakman na mo, papa. Uray di pagadalan. Puro kalukwan ti amuna. Kanayon apaayaban ti maestrana ti inana. Masapo la madisiplinaan ti anak yaw. Kanunungan ngamin ni Lolita. Isakit na launay. Day tatirigat na ita. Kasaritam ti asawam Namin ano kon akinasarita, papa. Ngamawan ti denggan na. Da kayo man kit di ti makisarita kan kwa na. Tabareng da kayo ti denggan na. Sumangpat to lang ni mama. Ipulong ko ni papa. Apay manan. Imbagak lang nga rudon adyak nakita ni Lolo sumungat. Saan kid din na mamati kanyak? Imposible mat ngamin asaan mo anak kita. Ha? Amok nga gagaram manan. Agpapada kayo asaan ang mamati kanyak. Nila ang mamati kakampik iti daytoy abalay. Juan, gapo tayo spoiled na ka ni mama. Ipulong kan tumat iti daytang imbagam. Wana, day talang ti paglaingam. Anya man ang tinaramid yung ka ni Enzo. Apay apag may saan yun, no, awanak dito'y balay. Nagipulong manen kan ka tinalay nga anak mo? Idinto nga isulang nga ruden tinakabasol? Saan na kano nga inggagara ti pan nakabasana kan ni papa? Ngam ipilit yung nga inggagara na. Anya ti kayat mo asawen? Ni papa ti agululbod? Diyak bukan ka. Apay nga nga iso ti imbaon mo nagsibog. Dusa na dayjay. Gapu iti basol na anaaramid na iti pagadalan. Kunak lang aruden, analpasan day jay. Apay adinusan paylaan. Tapno agnakam. Uray kasasaom iti nasayaat. Ulit-ulitan namat. Dido saam, tapno saan nanton nga ulitan? Basta, saan mo nga ulitan adusaon di anak ko? No di mo kaya taguraan ka. Apay anak ka umay kayo papa. Ada ka di ibagayo? Awan ni Ruben ita. Sika ti kayat ko akasarita. Anya ka di ti ibagayo? May papan kini Enzo. Madlaw ko nga dapilpilyo ti anak yaw. Masapul ang madisiplinaan. Tapno saan yun taw apagproblimaan. Anya ka di man ang timbagbaga kada kayo ti asawak, papa. Nadlaw ko nga dalukloko ti anak yaw. Ket nakunak kini Ruben anasken ang madisiplinaan. Agam ko na naman akanayon mo akanunungan. Maditikas ta anak ko. Dumakkel aluko-luko ti anak yaw no saan nyo asigudain. Papa, siyak ti akin anak ka ni Enzo. Iso asyak ti makamo kan kuana. Total, no adda aramidan na asaan anasayaat. Siyak matlaang ti agproblema. Saan mat ada kayo? Itata high school kan, agsingsingpot ka kumamot kan Enzo. Lalaingam iji pagadalan. Kaya't ko alagpasam ti panagadal mo aging ga iti kolehyo. Kasla masaduta kun nga gadal mama. Ay, saan Naskan nga agagat ka. Masapul makaturpos ka. Tapay pailaan. Baknang tayo mat. Ado tinegosyo kan ni papa. Isungarod ka sa pulam ti makaeskwela. Iti kasta, si kanto ti mangi-manage kadagiti negosyo tayo. Isuriyulatan kanyak mama. Saan mabalin anak ko? Nasken makaturpos ka. Adabagsak ni Enzo. Kinasaritaklat ang ti advisor na no anya ti mabalin nga aramidon tapno makagraduar. Kinayat namot nga agipasa laangan ni Enzo iti projects na tapno makapasa. Talagan sa nga awan interest ti anak mo nga agadal Puro cutting classes, aglangan. Kasano nga maipasnak na ti agadal iti kolehyo? Siyak ti makaammo, Ruben. Aramidak ti amin para ka ni Enzo. Kasta kadilatan, Lolita. Adda ka akanayon iti lukodan ti anak mo. Tunggal adda ka maling aramidan na. Siyak ti inana. Iso asaan nak mababalaw.
Ay-ayatan ka unay, Amanda. Nulagid di sungbatan nak. Ipaay ko amin kan ka. Baknang kami. Awanan ti sa pulang kanyak. Jakpay kaya ti makiayan-ayat, Enso. Agadalakpay nga umuna. Imbagkan ka tabak nang kayo ako nam. Iso asaan mo nakasapulan ti agadal. Uray si ka. Saanan nanaskan nga agadal ka? No siyak matlaang ti pakiasawaam. Sungbatan nakid din, katagasawa ta. Uray saan tanton nga agtuloy nga agadal. Ibagak man langan kan ka ti agpayso. Saan ka akayat? Jak kayat ti ugalim. Anya? Anya ti saan mo akayat nga ugalik? Nalastog ka. Nagpresko ka. Awan patagkan ka ti adal. Awan masakbayan ti kasta a tao. Ibagaman kanyak. Ni ka di Marco analaing iti pagadalan tayo ti kayat mo. Amukat nga agar-aram kan kadayjay. Wan, iso ti kayat ko. At least ni Marco, saan analastog akaskan ka? Nalaing pa iti pagadalan. Oray baknang da. Saan na nga ilaslastog kanyak ti kinabaknang da? Ada respeto na kanyak. Marco, agsarita taman. Anya ka diti bagam? Adaywam ni Amanda. Kukwak lang ni Amanda. Katjak ipalubos nga adda makagaw kanyak. Anya? Apay, sinong batan nakakadin? Kuna namat kanyak, asaan nakakayat? Apay kit din abilinan nak nga adaywak ti babae nga ayatek. Balaagan ka. Adaywam ni Amanda. No saan mo akayat nga addadakas ang mapasamakan ka. Ta sino ka kumamang bilin kanyak? No adda ka balan ti pamilyam, addamot kanyak. Saan ang mabutan kan ka? Kastagayam, ha? Urayan ti panagsublik. Ti awanan bain na Marco. Syakit din ti karkaritan na. Tangay na lastog. Urayin na ti panagsublik. Agawidak. Kat inakalaan ti paltug ni Papa. Paltugak lang ang dayjay nga ayop. Tapno awanan kaagaw ko ni Amanda. Saan ang mabalin? Asaan asyak ti pagtinagan ni Amanda? Dayta, nabirukak matlangan ti paltug ni Papa. Rumwara kon iti silda. Ang mga numaabutan nak ni Papa ditoy. Anya ter aramidam dito'y seledmi kini mamam. Ha? Awan pa ba? Sige, rumwara kon. Saan ka pa rumwar? Ha? Anya day ta ilamlamang mo. Awan pa ba? Kita kunak. Ha? Inalam ti paltug ko. Anya ti pangusaram iti dayta. Ako. Isublim dayta kanyak. Saan yung agawan kanyak dito ay palto pa ba? Saan Rutak ang lang. mabalin ko nakmet? Isublim kanyak. Saan pa ba? Ha? Papa! Papa! Enso! Anya di naramid bukan ni Papa! Jak ing gagara, mama. Inagaw na nga miti baltog kanyak. Kat jak ing gagara na kalbit. Oh my God! Itaray tayo di hospital ni Papa! Makitam ita ti resulta. Ti panangis spoiled mo iti anak mo, Lolita. Apaya na pasamak ti kastoy, Papa. Apaya na pukaw ko ti asawak. Kan nakakulong ita ti anak ko. Kinasarita ka idin. Asabali ti ugali ti anak mo. Ngam kinunamasik at ti makaam mo. Anya kay ita. Siyak lang uman ti mabalon, Papa. Bayam nga agnakam ti anak mo. Sikamot lang ti gapo. No apay anak balin a barumbado ti anak mo. Kaputasan mo a dinisiplina. Pagkawanan na, Ruben. Diyak ipagaro pa kastoy ti mapasamak. Agbababawi ako. No apoy adyak dinisiplinaan ti anak na. Siyakmat lang tinang iturong iti kastya. Nagpanagat na. Kabayatan nga ubing pay dagiti anak, iturong idan itinalintag adalan para itinasayaat a masakbayan da. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo.
Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Ecclesiastes Kapitulo 6, versikulo 3. Uray no maaddaan ti tao, iti sangagasot nga anak, ken napao ti panagbiag na, ngem awan mo ti ragsak na, ken saan anasaya ti panakaipumpon na. Kunak anayimimbag ti kasasaad ti maysa a maladaga anatay anayanak. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Dino, agaawi din dagiti kakabagyan anak ipamumpon kin ni mama. Kinapudno na. Agawid akmatan manang. Anya? Ibatim latan ni papang agmay-may sa dito'y balay? Naibagak matan kan ka nga da restaurant mi, nga agkakatrabahuan. Adamot trabaho anas ken asublyak. Sikati inauna. Isu a sikati rumbang nga agbati amang kadwakin ni papa. Ha? Gaputa siya ti inauna? Tapno amom, nanipod na tayo day di mama. Siyak amin tinangas asikaso, aging gaan na itabon. Ita, kasta ti ibagam kanyak? Huston, saan yun napagapaan day tabanag? Maawatan kayo, no kasapulan yun ti pumanaw. Ala, kayon. Didak pakadanagan, takabaalak paylaang ti agbiag ngagmaymaysa. Dimbagasak dito'y balay manong. Tapambarak nga umay mang kumustakan ka. Agyaman na kading ko. Senyora koon, iso apadasak man mo ti mapanagbuya ti sini, kan mang restaurant ako nada. Kan adda kanukat discount ti senyor. Pudno da ita ading ko. Kat si ka manong, kumusta ka? Ayan nga'y dagiti anak mo. Di anak mo a babae, amang kadwa kumakan ka dito'y balayo. Nagawid da amin hen. Di da ka man laki na duan. Katay ti inada. Ay, adla trabaho da. Ay, una yun dagiti anak itapanawan. Di mo ko naanday ta. Taamin mat nga anak mo katadada ni abroad. Iso nga rod, aragrag sa kagtibagit manong. Aramidak amin akayat ko nga aramidan, aging ga akabaalakpay. Tainton masakit kan baketak una yan, yakton maaramid na kita. Gatita, taawanin da di asawak. Kayat ko matiag pasya-pasyar. Asino nga iti mangkadkadwakan ka. No ultimo dagiti anak mo, kat saan da ka masango akadwaan. Ibiro ka nakman kit di iti caregiver ko, ading ko. Ay katwan ado ti mabalin ang maalang interesado nga agtrabaho, kas home caregiver. Alakbay ang manong, ibirukan ka. Mami! Adaw mawawag dito'y cellphone mo, ni Lolo. Sungbata mo na. Hay! Diyak kaya ta sungbatan day ti awag ni Lolo. Dagulit mat. Oh, atoy! Sungbatan nyo. Sige. Hello, Papa. Marge, Ay na, Papa, madama ak ngaglutluto. Apay ayamanan. malagip ko. Check up ko gaya minton bigat. Mabalin ka di akadwa anak. Ay, unay kayo mutin, Papa. Nalakaayat ti aglive iti trabaho. Idi kumapay ang imbagayo. Nalipatak nga rod. Diyak masango inton bigat. At the staff meeting me. Nukasta, awan timang kadwa kanya. Bayan nyo, taawagak ni Dino. Imbag ni Dino, ta saan unay anarikot ti trabaho na. Sige.
O sige nga roden, papa. Tani, maksatan to'y lutlutwa. Bye. Dagulit ni Lolo. Iso anjak kayat asong batan ti awag na. Tanagrigat ang makaawat no daduma. Agtal na ka man dita. O, ato ti cellphone ko. I-charge mo man ket dita ni, nalobatan. Awagak inton madamdaman ni Uncle Modino. Hello, hindi kayo matan manang Marge. Awag ka nga awag kat among trabaho kita. Lunch break mo ta. Apay, adalat ta trabaho, uray lunch break. Agap-apurak nga mangan. 30 minutes lang ti break me. Unay kamutan. Apay nga minaya. Si Kaman payla ang timapan mang kadwakin ni Papa iti doktor. Check up na ngamin inton bigat. Inton bigatan? Agabsent ka paylaang. Sana mabalin. Kaskarina ayamat. Ay na, nagadukot a reklamo mun aya. Itakala ang mat nga ibaon amang kadwakin ni Papa. Wanan. Siya ko timang kadwa. Unay lakit din aya. Ay katsang kangarod nga agungat ah. Wen, sanak nga agong unget. Panunot mo lang, dayta. Unay matan. Nagbayagan ti doktor mo. Agap-apura ka ka di no? Katuan, half di lang ti lib ko. Ay, awan pa'y mo't nga ron jay doktor ko. Sapay nagatidog ti pila. Kunak ano makaduan nakitiday tuwi nga aldaw. Sana mabalin, papa. Planok pa'y mo't nga ron da mapantamang restaurant. Kalpasan na, mapantay jay bangko. Tamang irwarak iti pensyon ko. Imbagam kumangamin idi tapno nakasagana akmat. Ay, nagrigatan aya ti kastoy. Kaya't ko kumamat ti rumwara mapanidya parkay ngagpag na. Ngamawan mo't mangkadwakan yak. Ay na, mayat ti rumwar manong. Ay, awan nga rod. Kasanungay da ito'y balay mo. Nakawarwara, di mo pa'y maurnos. Idi si bibiyag pa'y day di manang mo. Nagdalos na ito'y balay. Naurno sa amin na suli. Kagamita. Kaslasaan na balay. No kumangamin tao may dagiti anak mo. Kaisod at mangurnos dito'y balayo. Kaduan da kamutan O di mayat ko ma. Nagrigat damit nga yaban. Nagadua pambarda. Kang runaan na saan da mapanawan ti trabaho da. Ayun gayam manong. Addan na biro kak a caregiver mo. Umay to dito'y balay mo. Kat makaamukan to, no kayat mo, wano saan. Hello, Lolo? Nijingsing ka di daytoy. Wan Lolo. Diyo ko naan, nagkamali kayo manin anang ipindot iti number ko. Talaga ngawagan ka. Takayat ka kumusta na po. Okay, akla ang Lolo. Madam ati ojitik ita. Jak masango ti makitungtong iti nabayag. Kasta ka day. Wan Lolo. Kumustahin ka lang with tanalagip ka po. Bayan nyo. Tano adawayami ka ni Mami. Umayda ka pa Sharon. Ay na, iti pa'y lang nga ibagbagayo nga aginaday ta. Di kay matumay pumasyar. Pasensya kayon Lolo. Talaga nga abisi kami ka ni Mami. Naladingit, yag may sa apo. Amok na ita, Lolo? Mala, busy kagayam. Awagan kan tumanain. Sige, Lolo. Bye! Uy. Ni Mami mat ngamin. Kanayo na busy. Iso asya kung ti awagan ni Lolo. Ay, boring ti makitongtong itilakay. Kaya't mo ka di ti agbalin a caregiver ko? Wan sir, no alaan dak. Kunamitay amay saka single mother. Wan sir. Nagbirok iti sabali jay lalaki anang italkak iti biyag ko. Kunak no ikalay sanak iti, ngam nagpatinggalaang mat iti kari. Kasta ka di. May sa ti anak mi. Agis eskwela. Isong agtap trabaho para kay Juana. Sige, naawat kan. Agyaman nag-unay, sir. Mami? Apay, asaan matan nga umawawag kata kayo ni Lolo? Bayang,
Jak pa'y lang masangot, ti mapan mang pasyar kan kwa na. Ay, oray siyak. Di nakmatin aw-awagan. Si kaman kit, di ti mapan mang pasyar kan kwa na. Ni mami mat. Kasano nga iti OJT? Ay, may sakamot, nagado ti pambar mo. Nilaangan ang kaldino ti baon nyo. Mapantulat tano kayat na. Apay, masapol ay nga ibaon ko pa'y laang. Sa bagay mat kit di Amin tayo kat busy. Nagmayat gaya matalaga ti agpasar dito'y parke. Wan apay, ita kayo lang may ditoy? Nabayagan na jak nakapasar dito'y. Gaputan nabayag mat nga inaiwanak na di asawa ka nagsakit. Mas may mayat ko man magnaka. Saan ka naka-wheelchair? Panagkunam ka di, kabalak ti magna. Apay kit di na saan. Padasam ata daak mat dito a caregiver mo. Padasak man nga agpaiso. Sarukod lang ang ti kasapulan. Imbes a wheelchair. Naglinis mo tanday ti balay mo, manong. Wen, ni Alisa ti mang daldalos ken mangururnos kadagiti amin ditoy. Kasta ka di. Naano sa caregiver ni Alisa. Uray sana trabaho, aramiden na. Isuanay na yunak matisweldo na. Nasaya at no kasta. Saan ka nagbidot anangalakan kwa na? Ilutuan nagpay iti kanak sakbay nga agawid. Nasaya at no kasta, manong. Kadkaduay nagpay mapanagpa-check up. Iswasan kun nga ayaban dagiti anak ko. Oh, kumusta kayo nanti? Dino, si kamot gayang baro. O nanti, kita lang ang masangok ti may nakipalingke. Gapo iti kado ti trabaho. Nagadumot kan day taginaggatang mo. Abas tumi ti makalawas Ay na, nagado ti trabaho. Jak pa yun masango nga awagan ni Papa. Kasta nga rod ti kunana. Nakto pa siya rin inton masango. Adda caregiver na. Ha? Adan? Kasapulan na ti mangkadwakan kwa na ijay balayo. Kato na. Hindi pa nga ibagbagami kan kwa na dayta. Nagagot kan na anos jay caregiver. Nasayat nga rod no kasta, auntie. Oh, makita mo? Kunakan ka ang makapagnaka, basta da sa rukod mo. Awan nga rod. Jak gaya man kasapulan ti wheelchair. Mabaling ka di ang magnaka, aging nga ijaayan dagiti padam alalakay, iti dayji abanda. Sige, padasek. Mabalin mo, ti makiistorya hadakwada. Ang mga no am mong paikit di dagi jay. Lamanang, Oh, Dino, itaman pa mawag ka. adalang ibagakan ka. Anya dayta? Umawawag ka di kan ka ni Papa? Saan nga rod? Kunak ano umawawag kan ka? Kan kunak no pinasyar mo. Saan pa'y manang? Ay, uray siyak nga rod. Ada ka nun caregiver na? Amangan mat numan ang gundaway dayjay a caregiver na. Dayta nga rod matipang panunutak manang. Ado ti kwarta ni Papa, tadakkel ti pensyon na. Di na lapadpadasan ti agarami di ti kalukuan. Lalaki ka di no babae di caregiver na. Ay, jakmet na damag kiniante, manang. Agpasyar kayo kin ni Alisa a caregiver mo, manong? Day tangarod ti planok. Karamanin aje anak na. Manong, adda ka di mapaspasamak ajak amo, itinagbaetan nyo kin ni Alisa. Dakas ka di, numat nagtirik nami iti tunggal maysa. Pampanunutek laeng no anya ti agbalin a reaksyon dagiti anak mo. Amangan nuguraan da ka. Nakaluto akon, mangal daw tayon. Mayat gayam. No adala nga rod mga iaywan ken ka. Ilotwan na kapay tinaimas ataraon. Papa, anya ti kayat asawan tinakita mi nga ubing a babae nga agay ayam ijerwar? Marge. Iso ka di dayta ti caregiver mo, Papa? Alisa, tinagan ko.
Awan bibiyang ko no asino ka. Nakirelasyon kan iti amami, taamom nga do ti kwartana. Anya. Agsardeng kayo di nga kabsat. Papa, No kasapulan kayo, sa dino ti ayan yo. Iti day tang edad yo. Saan kayo na makapagdesisyon na bukbukod yo? Saan mabalin abiyangan yo ti desisyon ko? Naragsakak tada ni Alisa amang kadkadwa kanyak. No kaguradak iti daytoy a desisyon ko, nawaya kayo apumanaw. saan nyo kumaaguraan ni Papayo? Gapo iti desisyon na apag naedenan ijay balay na dagiti agina. Madanagan kami lang amin, auntie. Amangan nulukwan lang ang dayjay ababae ni Papa. No muna, ta single mother pa'y gayam. Tinapatag, adda mga sikasukan kuan. Adda mangipatag kan kuan. Adda kami mat nga anak na. Addaan kayon iti pamilya. Awanan orasyo, kindi Papayo. Eso abay anyo iti desisyon na. Saan yun akontraan? Ngamin, nasaya at mat ababae ni Alisa. Naskan mat nga ipaayan tayo, dagiti naganak tayo iti atensyon kan pammatag. Laglagipon tayo, ano awan tayo kumamat, iti daytoy abiyag. Mapagayam, ditan tinagipusan, ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok, diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonah Ribotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.